give up tu memang pernah lah kan. Sebab AdMed ni memang tough subject, banyak gila yang nak kena catch up, semua tu. Tapi bila actually time before trial tak like okay sangat. Tapi AdMed marks for AdMed tu still like macam above 40 macam tu. Above 40 tu maksudnya grade apa? D. D. Itu masa apa? Trial? Tak, macam mid macam tu lah, awal macam tu. And then suddenly time trial drop to fail terus. So bila macam result dah cantik yang lain kan, tiba-tiba kalau nampak yang AdMed tu macam dah jadi buruk dah result kita kan. So memang time tu rasa macam penat lah apa yang belajar selama ni kan, result macam tu. So So pernah tak you rasa macam down, nak give up? Memang pernah.